US President inthlan sang ni som ni pali vote thak na akal chho meka tun trum ze chu candidate te anin beina ngat khop mai sarkar lai democrats lamin president ni mek Joe Biden a an the chuak ngam to lowa Kamala Harris si an ruat ngot peka Trump a an puna an tla hol fo mai vote ching pen na soi thom te om le der to a heng vel hi isoi le lok te ang inthlan hi November ninga ni ma se postal ballot mangin vote thak masa te chuan vote an thak der to mi makta duai somli pakhat chuangin tun naya US president inthlana in rui pona nasaber ni tura ngaya hian vote an thak fel diam to November ninga trangin vote hi chhiar tran ngal ani donani Democrats candidate Kamala Harris Vice President ni mek auhlaber chu economy siam thatania VP ani nangin anram economy athang viau na thilmana sang hle a hewang hian chena inlei tura sarkar puina tele thilman sang ti hniam na turte au puya nauti tlak phalna chungchanga athiang zau zonga kalpui atumboka a campaign aw hla chu kanti man lote kanti chhun zom done ti hian afun kim ber ome heti lai hian Trump chuan ramro puya America siam le aw puya anrama thil siam na tamzo ko honte dan lova anrama cheng chuate income tax ti top le adang te anea income tax si ti topin tarifanga kalti ratum don nia soyania hei hi khovel chuan angai changin president atana thlantlin ani chuan khovelin sum don ton na le economy ngor nging thei tura ngayane Trump hi Republican candidate ni tur hian primary paltlanga primary hi party member 10 candidate te anthlit fim na neya kumtam tak chung chu US in thlan pui nei tura candidate te thlit fim na tan an local pui to thrina langtlang zoka candidate the chuana man ruwa an mang thrina ne Kamala Harris thung chuan primary paltlang chi alo US presidential candidate debate masabera khan Trump le Biden ate anin nialani kha Biden hi among an hlim thui dewe mani reivak lo nuwa president a chu don lo thule vice president ni mek Kamala Harris chu presidential candidate atan apom ti puanga Kamala hi party member 10 an candidate turan thlit fimna primary apaltlang ta chi alova hewang hian Republican lam chuan candidate chandan hi Biden a paithak na le democracy kalkong lo lutuk tin an pu nge ne ti chuan candidate pahni te hi an campaign ta Democrats lam hi an chakna state kha California le New York ti bor velani boka milar rangin an thlop clear milarin an thlop thu an soi chuarwal chin PDD a party na ikalve thrina nangpo thup tumi nei animo ti hi ari chuak ngal deuh ngei thunga hetiang deuh hian anel pui party te an beifu hleithei me ulawani Joe Biden an Donald Trump a campaign na a Puerto Rico chhul chuak te fiam thu thona ta na man chungchanga Trump a thlop tu te chu bol hlo mai an ni ti zongin a soi chuak khau peka Republican lamin an chuk zui ngal zata Trump a hian America mi puizat vevel thlop tu aneya heng mi te hi an president chuan bol hlo tina ko antea Biden a hian White House thupuang tu kaltlangin soifiana ati chuaka fiam thu tho tu chau kha ne bol hlo te ka kau chu ni atia Biden a thu soi hi a video a om thlap thunga ne Trump le apol te hian politics khelna rem changa an lo la ve mek atuka Trump chuan bol hlo pai tu te thom no in belin bol hlo motor akhal zui ngal ngata
athom hno hi areli na thlengin a hazui nge a ama thlop tu politician dangte po hemini hi chuan bol hlo pai tu ate antranga bol hlo ati te chu keini nge hi kan nia America working class te hi Biden a chuan engatan ma min ngai lawani antia hetiang deuh bok hian Trump a hian Kamala Harris si atiel to bok henu hian interview zona a chan rengin arem chan phot chuan middle class atanga seilian kania ti hi a rol thlazena interview zona tak tak chang lem lovin a thleng tlang a hel kwal thin boka hei hi an soisel na lian tak pakhatane Kamala hian athu soi pakhata McDonald's restaurant a atho ve to thin thu a soi chuaka reya real manlo Trump hi McDonald's a tur suak tu le apetua atang zui ve ngal zata Democrats lamin vote mu bel antum na le Republican anperna afu hleithei lowane Democrats ran tu Mark Cuban a pekin Trump hi meichefing le chak mani in ring tokin an nai ngai lo ti soi chuak zau peka hei phei hi chu Trump athlop tu meiche hovin anper na salutuka ngai dam adil hiala mindem na pialama soisel na kadong na sahle ative hialane New York Madison Square Garden a karmasa khan Trump a hian rally nei boka Democrats lam chuan indopui pahni na hun lai vela Nazi hovin he hmuna pun khom an nei trumnen khan an lo khai khin saklea Trump athlop tu juda te lung aoi lo hlea Republican lamla hian hetianga Trump in chua thin wang hi lom thatuma beina atona sate mem ni anti presidential candidate ani hnuwa thatum na hi trumthum ayatlem lo atok der to ahmasabera pheiga chuan silaya ka fu ani nge ni kha candidate pahni te hian swing state anti mai kan candidate chu uipo ni se kan votang tilem lo state ang chia khan tran anlana sahlea swing state ami Florida in tun naya thlipuyan tura Republican lamin politics an khel thiam viawa tun dinhmuna Trumpan Georgia angai poimo Kamala in Israel atranawangin Michigan le Philadelphia Borvel ashut ve mek boka tunin thana chakjok chu heng swing state pasari te result hian ashil le hle tura ngai ani bokane inthlan masa khan president har lak lu don thlenga an boina lian tak pakhat chu vote ti chingpena chungchang ani kha Trump chuan tun thlengin diklo taka ne ni na lein ngaya ama trantu te phei chuan ahun lain an soitui thei viau bokani kha ma se vote ti chingpena hi finfiana mu mal engma omlo tia soite ani vele thunga engpo chuni se he boina hi tuna an boina le bok tur ni na langa vote ti chingpena chungchang an soile tran der tone social media video an thedar pakhata chuan Kentucky voting machine Trump le running mate Vensate a vote thei mi alowa vote tura an mingzon an me poin Kamala le Walsa te vote tatlat ni nan chala he thil thena hi Laurel County Kentucky nia soyane social media hemi chungchang dar nuwa Laurel County lam hian an chui chiang ngala khol hi kanen nona video thlengang chia hian thlentir le kan tuma ma se athleng thei to lo khol hi chiang lowangin kan chin chia thowe khol hi chiang lowangin kan chin chia thowe video dar chungchanga hian andu takan vote thei lo tia complain engma kandong lo bok tinan soyane ballot manga vote thlaka Donald Trump ming zia diklawa om tin social media lama adar le boka hei hi Ohio a ve thung niin Trump ming chu Trump ti te tiariu full stop p tia zia te nia vote ti ching pentum na dik tak nia tarlana ni election official lam chuan Trump ming inziak diklowanga thedar hi
atak nge siam chop ti hriat theilowani thu an soya diklowa omani poin voter te tangin complain engma kandong lova lo diklo tak tak po ni se vote la ti boidon chuang lo antia an vote te nge ya khan scanner chuan alo chin chia don tho tho tin an soyani heba ka hian postal ballot atlak na hmuna kang nia chhal tele adang dang tenen vote ching pena chungchang hi inthlan result an han puanganga soi chua anile nge in rinom inthlan reng a hi chuan chaklo lam hian vote ching pena ni ti hi chuan lama an hmang du khop mai hei hi chu USA chau po ni lo Mizoram ngei po kan lo hriat fo to trin ani kha